Yes, mukomeze mugubwe neza abakunzi bacu. Niba ushaka ikibanza cyiza kiri kuri kaburimbo hano mu karere ka Rubavu, by'umwihariko hano hafi n'isoko rya Karukogo, akagari ni Rukoko, umuhanda wa kaburimbo hamwe neza n'isoko rya Karukogo mu murenge wa Rubavu. Twabazaniye ikibanza cyiza cyane kiri muri C1, zoning yacu ni C1, gikora kuri kaburimbo. Iki kibanza uri kubona kirimo ibiti, gikora kuri kaburimbo kandi kinini cyane kubera ko gifite metero kare 1100. Aha hantu turi kuhagurisha amafaranga atari menshi cyane, miliyoni 30 zonyine. Ikibanza cyawe cyawe ni cyiza cyane kandi ni kinini, na ahantu ushobora kubaka inzu yawe igeretse kubera ko ni heza, ni kuri kaburimbo, hegereye isoko, hegereye amashuri hano kuri Kanembe ya mbere. Ikibanza ni kiguci, hamagara Rubavu banditse ukigurire kubera ko ni ikibanza kimeze neza cyane. Nureba amashusho neza nawe urabibona ko ari ikibanza kidasanzwe kandi kinini, by'umwihariko kuba gikora kuri kaburimbo metero nka 30 zonyine uvuye ku isoko rya Karukogo. Ni hagati y'isoko no hagati y'amashuri, imana ntiyagucika, bahamagare uyigurire. Ni miliyoni 30 zonyine. Kiri hano hamwe n'isoko rya Karukogo, bareba neza, kiri kuri kaburimbo, ku muhanda gifite nka metero zigera kuri 30, inyuma naho gifite nka metero zigera kuri 40. Urumva ko ari ahantu heza cyane ushobora kugura kuri miliyoni 30 zonyine. Zoning ni C1, urumva ko ari ahantu heza rero, nta handi wabona ibyiza nk'ibi usibye kuri Rubavu banditse. Ukomeze udukurikire, ubane natwe, ukore subscribe kuri channel Rubavu Real Estate. Urana kudukurikira ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, hose turahari. Twandikire cyangwa dusangire Rubavu aho dukorera kugira tuguhe imari nk'izi ziri affordable. Ukomeze mugubwe neza cyane.